ia toi tu fatasi o au ave so so la pati lo sa to tua ni nei tai au ma ta ko fia lo na lo fo la nei o tai na mai lo to so ifua mo lo ma to nei ola ia ta to te fai ta po inga ma fai vi inga i le tua ia ngata fo yo to lo mai mo mai lo ta to live stream ia fa manuia le tua i lau ta po inga as we here to worship and glorify le tua sili ese mo tautia ia lo fai mai le tana tu spaia mo lo tala mai le langi lo na malu mo lo na tautia fa alia le vani mo lipo maluena o au hallelujah fa manuia le tua i lau ta po inga ni le tai au Oh
Tātou tūlai mai le nei te pēo. Ua tala mai le langi le mamalu le atua ua whaalia fo'i le wāli mo nimo ngā luenga o na au. Tātou te talo. Le atua sirisiri ese e tonu ma whaamaoni o wala I o tangata I le nei tai au. Papai lau tai tai inga malau puipuinga malau leo leonga I lo mātou ne yola lo mātou utua. Papai tama o mātou wala whai mai le nei tai au I whanunga le lei o lau alofa o le mātang o fi o lau amia tonu malau whamaoni lo mātou utua whawe tai tele. Sa uni lau whanau e tapua I lau fi o le nei tai au. Tama o seifonga e po nā mai lai lumo lau silifanga. Ai mātou te o atu I o luma ma le nganga wha maulalo e na ia vi ia lo swafa I mea le lei mātou te whaia lo mātou tua. O na lo swafa Yesu. Amen. O te whaitau ina ne upu mai le whionga pai a le atua le nei tai au tai tai nai le tātou bi inga. Sai le amatanga le lokou. Sai le atua le lokou. O le atua fo I le lokou. O ia lava sai le atua I le amatanga. Na ia whaia mea umalava. E le ai fo I se me tasi na whaia e le whaia ia. Sa ia te ia le ola. O le ola foi o le mala malama lea o tangata. In the beginning was the Word. And the Word was with God. And the Word was God. He was in the beginning with God. All things came into being through Him. And apart from Him, not even one thing came into being that has come into being. In Him was life, and the life was the light of mankind. O ia o le atua, ua liu tino tangata. Na ia whaia le amatanga. Au le whaia le amatanga sa iai o ia. He is God of omnipresence. He is God of omnipotent. He is God of omniscient. And He is God of ex nihilo. E iai o ia I mea uma. O le atua pule au au. Nā te silafia mea uma. Na ia whaia mea mai le ai o se mea. O lo ofia o ia I lo nofo ali. Tātou tāpua I le nei tai au wha manuia le tua I lau tāpua inga. I feel mamalu oe se o whamaleina I la uvinga o lo mamalu paia I
ia whaanene ina. Angelu mau le langi, ke rupi ma serafi, manumata itasi, ia whaalo alo e le atua, o mai tato tapuai. I feel my mind say over Palena, ila uvina, olo mamalu baia, ia whaanene ina. Angelo mau le langi, ke rupi ma serafi, manumata itasi, ia whaalo alo i le atua, o mai tato tapuai. Olo say over Palena, ila uvina, olo mamalu baia, ia whaanene ina. Angelu mau le langi, ke rupi ma serafi, manumata itasi, ia whaalo alo i le atua, o mai tato tapuai. Olo Malu
mea uma o le fuafuanga I lo I inga lo mātou atua. Awa e te tau ma ono mea ia te oe le vi inga lo mātou atua. O le siri ese la ma oe o le atua mamalu. O le atua malosi. O le atua oe o Abraham, o le atua oe o Isaako, o le atua foi oe o Jakobo. O le atua e te tau ma ono mea ia te oe o lou lava vi inga lo mātou atua. O lou siri ese ma lou matautia. E tu lolo ai la au. Tafe ai vai tafe. So wai le sami. Ma lo longo ai mea umai lo fio lo mātou atua.
O Jehovah lava oe, o lea fiba mai, e lea I se tu sama oe. Ele tau wha mamaluina o elo mātou atua e mamalu lava lau. E mātou te le malau atu ia te oe ma mātou le bibi e pa ia lava o elo mātou atua. Awa oe o le malosi umalava, e o le mana ma le matau tia. Lau lava sili sili ese, ma lou matau tia lo mātou atu. Ua wha sili sili ina, o lau suafa e sili sili suafa umalama. Ia mātou loto whaapitai atu ia te oe lo mātou atua I mea uma. Nei o mātou mi ia la ua fio I mea le lei ma mea sili. Ua e whaia mo la whanau.
Whaptai lo mātou atua. E wila wela mātou sa bali le vano le ato le oti mātou te le fefe se me le anga. Awa o laula au malau to o e wha maa whana i nai mātou. Mai le mamau e o i le wha mamau e tu mau lava o e lo mātou atua. Olo fa muti bale ua mātou le salai. Olo fa tu noa sa le te tau o na mātou nofo ai. Whaptai tele lo mātou atua. Whaptai lo walofa mai e ala ilo walo Yesu Keriso. Ma le taulanga mai ai ana ia whaia ilunga o le sa taulu. Ina ia mangalo le anga sala tangata. Whaptai lo manatu mai lo mātou atu. Awai le tangata wa e manatu mai ai. O le pale ali i o au ngā luenga na e whaia. O le mātou loto whaptai ia te oe le nei tai au. Ina wa e saunia ma e whaia lo mātou whaola tanga lo mātou utu. Mātou te whawhatai lau a whio i le nei tai au. O no fuafuanga lau whanau a whataunuina lo mātou atua ma le manuia. A wao i mātou na ona whaiva vale o mātou manatu. A o lau a whio te whataunuina mea uma lo mātou atua. Whaptai le ola ma le malosi. Whaptai mea ua maua i o mātou lima. O mea na e fo ina iai mātou. E tau siai lo mātou ola i le tino lo mātou atua. Whaptai lau whaamanga longa lo mātou atua. Whaptai lo lava papale ma lau whapale pale mai. Whaptai lo ono sai mai ma lo wanga malu mai. Au i mātou o se whanau o siri o nanga masei o luma lo mātou atua. Whaptai lo mātou atua i lau whamanga longa ia i mātou. Tamanga le lei. Tono le mātou a inga lotu nei, a inga tei tasi lo mātou atua. O lo fe pesi a i le wha mai ma mtangi male o le nei ola lo mātou atua. Ai mātou te whātua tua ia te oe lo mātou te mai. Mātou te talo ai wale a waile nei tae au anga le lei lo mātou te mai. Ia i lau wha malo longa mamana i te tono lo a inga le li ie. Ia i mātou uma ma mātou whanau lo mātou te mai. I mātou wa maua i mai o le tino. O mai whainga tā lo mātou atua. Wale mawai so mātou toa lo mātou te mai. E toa atu o mātou mawhauwhau ia te oe lo mātou atua. While muai o mātou wola lo mātou. Anga le lei. Le tino Keriso i so se tu o le lalolangi o sawa ina. O fasio tia o no lo suafa Yesu. Ia tu mau le fatua tua ma le fa moe moe mai a te oe. A wae siri atu le mamafo o manuia ua e saunia mo lau whanau lo mātou atua. Anga le lei lo mātou tamai a Samoa malana whainga malo. Anga le lei o na tai tai. Ia tai tai le malo i le matau mai a te oe lo mātou atua. Ia ui ngā le whawai i a te latou. E whawai Samoa i le atua. O le mātou te talo le nei tai au lo mātou atua. Wata siai matatalo lilo i te tono o mātou loto le ni ie. Ia mūma mali e le whainga taulanga lau whanau i o numa le nei tai ao lo mātou atua. Ona lo suafa Yesu Keriso lo mātou alima lo mātou whaola. Ua mātou te talo atua i nei. Amen. Amen.
Tātou wala la mai lalo whaapitai. Ia, o la whaiti talo tātou taulanga, ai au mai tātou taulanga wha mole mole. Ia wale tuolo mātou tama. O mea wae fo ina yo mātou tin, yo mātou lima lo mātou utua. Ia mātou titoe wha fo i atu, ia te oe lo mātou utua. Whaapitai mea uma wa e whaia, o ngā luenga o mātou ngā lue ai, o mea o maua yo mātou lima, o mea ia mai a te oe. O au mea lofa, mātou te talo, mātou au ina ele nei taulanga le li ele nei tai au, whaapa ia ma whaamanuia. Whaapa ia ilo na whao ngā ina. Ona lau suapa Yesu. Amen. Ia, whaftai atu mā lole tapua i le tua i le nei tai au, whawhelo i atu le tātu a inga le soafaman mā lo i sul tātu li i. Ia, tali tonu launga tisia i tātu umai le alofa malanga le lei o le tua. We are here because we are healthy and strong. E tusai malanga le lei mai o lo tātu li, mā lo lo ina. Manuia i tātou i o le mafuanga na we o le tātou i nei, i o nisi fo i wale mwhai o na pa au mai, i le alavano na mafuanga na o le atua o lo o i si la fia, i a mo tātou i la loi fo le nei fale wha atalo whatu i a te oe, so a whamanu maa loi e sulu tātou li i o e fo i se uso stu fine, o a whele nei a unanga, wha atalo whatu i a te oe, i le so a whamanu maa loi e sulu tātou tua. Ia a o le nei tae au, ia o te fia fo i e whaasoa i lo finangalo, i se upu mai le fionga pa ia a le tua, whapena o na whaima whaamanatu ia i tātou, se lu tau. Ia e whapena o na tātai pēr i tātou i le moa o le ala e tusa ma le tātou sa valinga, a wai le o toe whaingo fia nei aso, whaingo fia lava o na se ele tātou vaai, se ele tātou savali, ona o tū manga ua masani ai. Ia whaftai lea tuolo avela po pēla na tuspa ia, ia whaimau tātou tapa iai, ia wal whaatunu ina o tātou wala. Ia o le nei tai au, o se vaenga o tuspa ia masani ai tātou, le asu e mai lau tuspa ia i le Levitiko le nālo na tā upu e se fulu. Leviticus chapter 10.
And I will be focusing on first 3 verses. Le tiko lam ta pusfulu fa uputasi lua ma le tolu ia olo ia se fa manatu ia itato ilo tato o langa tapua I le tua fa ia tato ma Cristiano ia olo ia se fa manatu ia tatono ele to po se lilo le sila fio tato ile ese senga o lava ai ile fenga tuai ma le fenga inga fo. While you read that, keep in mind that you are reading from the Old Testament. Yeah, if so swani ia te oe ilo malama anga tusai mana fionga pa ia. Ia al fenga tuai. Ele fa apeo se tusi ese o le tusi pa ia o le fa alinga fa apitoa le tua mo I tātou ele mawhaino tātou iloa uma me whinanga roa ile tua o loo ile whenga fo pe ana au noa ma le whenga tuai e whape ngā fhoi ile whenga tuai o na mana o mia le whenga fo o le nei tai au ia te vava ai ile whaperetania a o te whaita wina ile whaasa moa o a fionga pa ia alo tātou wali. O nā tapu fōi ma a viu o a tali o a rona, o a taitasi ma avela na ipu, e wha amu wai mea manongi. Ma tuu wai le afi, ma tuu mea manongi o na lunga, ma avatu wai le afi ese I luma o Yehova, na ia le poloa I mai ai a te ila ua. O na alua ne ai lea o le afi mai luma o Yehova, ua mu wai ila ua, o na la oti ai lea I luma o Yehova. O na whai atu ai lea o Mose ia a rona, o le mea le nei ua whetalai mai ai Yehova ua whaapea mai. E whaapa ia ina lava ua I latou uma o e whaalata mai a te au. E mamalu fo ia ui luma o le no. Uma o na whaalolongo ai lea o Arona. Whamanuia mai lea tua tusa ma le whaita wina o ana o fionga pa ia. Iovalo mātou li I mātou whaftai tusa o au fionga na whaita wina. E mo I o tala e masani e ila mātou whaalongolo mātou wali ai mo o mia pe lava I mātou lea o mai le whaasino mai le wha mā lama mai alo nganga pa ia mātou whaitau ai le nei tai au ta māra mātou tatalo o whaamatalaina nganga pa ia anga lelei mai oi a mātou I loa o onga tonu e au no mātou I loa sili e fo ina le mana ta mātou te usta ia ai a ua fionga e tusa o lo whaasino mai Vi ia oe whaavavau ona o lau upu. Amene. Amene. Mana e upu e sa whaai ua tātou le au ina o le fua I le nei tai au. Mai o aua fionga ua o nau nau iai. Tālo sia lava o moi le alaina I le tātou pese. Mai o aua fionga ua o nau iai. A whapea fo I o ele nau nau, whapea I le ke leo le nā nau nau. Whapea I le moi o le nā nau nau. Le nei tai ao te fia whamarusi a te oe se mta upu e whaingoa ina whapea e te tau I le atua le tapua inga tonu. E te tau I le atua le tapua inga tonu. God deserves a proper worship. E te tau le atua le tapua inga tonu. Ai se a mea ua a whea ai loto mama fau lea upunga whapea, lea nga ua tele tapua inga e le tonu. Ai a e loa fo I le atua o I ngai whanau mai ai le tua inga au unanga ma le tua inga tapua I e te tapua ai le tua. Well, we don't need to be taught again that your worship is your everyday life. We know that. But when we come together as a body of Christ, as a church, as an assembly of people of God, that's the worship that I want to emphasize here. When we come together, pe a tātou o mai whātasi, ma tāpua I le tua, le tāpua inga whaale lotu. Now, worshiping in error is a big problem. It was a big problem right from the beginning up to this very moment. O le tāpua inga se, o le tāpua inga na amaka mai lava I le amatanga. Amaka fo I lava le tusio kenese I le whaangaua a kamu, ma la whainga tāpua inga. La whainga taulanga, o lesi whainga kaulanga I le lei, a o lesi whainga kaulanga leanga. O mai ia tātou aunga tamā, se ia pai mai lava le teimini nei, whanau le atua, o lo iai pea lava
tapua inga sao, iai fo I tapua inga se, okay, o le an me tau le tapua inga sao. What is a proper worship? What is a right worship? Right worship is a worship that we do according to the Word of God. There's no other kind of worship. And Jesus knew that. And that's why he said what he said to that woman on the well. God is spirit, and those who worship him must worship in spirit and in truth. In spirit means worship him in right attitude. When it says worship in spirit, I mean your heart, you got a right attitude. When you come before God to worship, it's all about God. It's about God. It's not about the system. It's not about the means through which we worship him. It's not about this animal we brought. It's not about this sacrifice you bring. It's about the object of your worship. It's about God. And that's why we got to be careful with how we worship God. I love the meeting that we had with our worship team. And I like everything that was happening on that night. Plus the food. It was good. Because, see, this is the thing. We were ordered. We were commanded to worship God. The thing that was not given is the way, is the freedom to worship God in any way we want to. And you don't need to go far from here to find a wrong worship. It's nearly every place of worship. You'll find the worship that we're not ordered by God. O se soli tu la fono matu ya I le sila fanga le tua le tapua inga e whai le tusa malan whatonunga asia. Because even that worship, even that sacrifice is not bigger than God. It's not more important than God. And keep this in mind. When we are given a chance to be a worshiper of God, embrace it and worship him according to his guidance. E tātou talia, ma whawhetai ale awa noa, a whawhaingo whia, whawhetai le tua o whai tātou ma keusiano ea. O le mea lea whai kako ma keusiano, ia whaia lona whina ngalo. E le o le whai o le whina ngalo le tua, a kau mongo o twoi, ma lou kamai whina ngalo. O le mea ngau se e tapua inga I le tua, o tātou tapua I le tua, e kusa ai ma le tātou whawasenga. According to our reasoning, according to our preference. Your preference maybe seems better in the eyes of men and yours, but it's not according to the eyes of God. And the only proper way to worship God is his way, God's way, in spirit and in truth. In truth means according to his truth, according to his word. E tu sai ma le fasino mai ale tua. Ele koe whaingo whie nei aso, ele whaao so ino I tātou, ma le ono tosi nātou tātou, e sui le whainga tapua iai. O le whainga tā, a whapela e iaise tangata whaata mala te tai lotu, a whapela, le whaifo e lako. What about that popular pastor? That's how they do their worship. And then we are tempted to do the same thing. Why? Because nearly everyone's doing the same thing. That's not how we go by the things of God. We go with God's leai. You just turn on your TV, go on YouTube, or look at the Facebook, you'll see many practices in God's church that were not aligned with the guidance of the New Testament church. We are not Old Testament church because there was no church there. And we don't apply the system of the Old Testament to now. That sacrificial system is totally different from ours. It was just a type. We go by the real thing. Le tau no mai o Yesu Karisto o whaato toa ina mea uma o le tatou tau langa le nā o le tapua inga la tatou e tusai ma le tapua inga a le lotu Kerisiano, leana whanau la so Pentecost. You know, o isi pese vivi I aso ngai, e pe mangiki o kingo. Sa o alu atu ia sa tani,
Whamakara Yesu, whapea no tau te talo. Lead us not into temptation. Ai alu oe le kua o whaososonga. Io isi pese, whamai, on the day of Pentecost, the fire fall on me. That's why these two brothers were killed. Why? It was that fire. Don't you know? And when God's fire came, it's not to burn the offerers, it's not to burn the priest, it's to burn the sacrifice. You are not a sacrifice. You are the recipients of the results of the sacrifice. O e le tau nuunga, o e o leo manuia, I le mea na maua mai ina otalia le tua le taulanga. That's why we have a thing called forgiveness. Why? Because someone was killed. Ia le na fasiotia. Ia le na faaumatia ina ia maua e tātou le selenga lea. You know, improper worship has been a problem since the very beginning. Le whanau le tua. E o mai lava yaso nei, there is still the existence of improper worship. Genesis 4, verse 5. But in our story this morning, it's the brothers, the children of the high priest. They themselves were just being inaugurated. They've just been officiated to be priests in the temple, in the tabernacle. God deserves a proper worship. E te tau I le atua, le tapua inga tonu. Aua le whaapa ole, aua le whaakawhao, aua le whaeva e wā, aua le whaatumu lima, ina lau tapua inga. Aisea, e fua koe ngā kapua inga te whaia, I le tua inga atua ngā te tapua iai. E te tau na masaa le toto, ina ia talia I tātou e le atua. O lau saula I lumo le atua ia so uma, o lau saunga, o le mea le te manatua, o lau wala I le atua, o le whaamalingi ina o le toto. Mea ngā ia so la, the place of holies in the temple, only the priest can go there. Not everyone. And even that priest, he needs to have a special sacrifice for him to be able to enter. Today, we can enter in the Holy of Holies anytime, anywhere we want to. Why? Because there was the Lamb of God slain for us to have an access. Na awina mai le ma moe, le ta mai ma moe le tua, lepo na ma whamalingi ina lo na toto, ina ia mawhai e tātou, o na sauwhanga atu. So se keimi lava lake, e ke fia aluai, I le paia, wa mawhai o ngai alu, e there was a price. There was a sacrifice. Na iai le taulanga na tutongi. Na iai le tau na tutongi. O le mea, o ke fia manao lava ia mausalima nofo i tātou loto le whanau o le tua. O le mea le nei, o le tapua inga I le tua, e whaia ma le e tusa ma le whaatonu mai a le tua. The worship of God is done according to the will of God. So what's happening here? Lan me le tupui, listen. Now Nadab and Abihu, the sons of Aaron, took their respective fire pans, and after putting fire in them, blazed incense on it, and offered a strange fire before the Lord. The word there, strange fire, foreign fire, different fire, profane fire, wrong fire. Eleanga tapua ile tua, eleanga. Alan me leanga, leanga pe a fai I mea loto al tangata a ele loto ile tua. Fatoa umaneia tu lava ile chapter 9, the last verse of chapter 9, and the fire from God came and burned the offering. Everyone was on their face. Everyone was on his face, fearing God and honoring God. And what is happening now? O le anau tupui, o le akale e vali le tala lea, o le au fai taulanga, o tai whalapo pitonga, o le kale sea le tua, wa le aise matau le tua, le aise ilo le tua, se evi inga fai le tua, le aise vi inga le tua. Asea, e le ala le nga fina ngalo ai le tua. It's good to sacrifice to God. But sacrifice according to his leading, according to his word. O le mele tupu ife mai, wa mai le afi esi.
O le afi e le tusai ma le finangalo le atua, ke leo meo ka lepe la uri e. O le whainga taulanga i aso la, e kasi lava le whai taulanga. Me mua, they changed the numbers. It's got to be one, and now there's two of them. Masalo mia, ele ma whai o ngā mau se kasi. Fia kangaka, nā tapu, fia kangaka, aviru. Fia mata mua uma, ala me kau whai, o le usta inga ma le whainga le atua, tasi le whai taulanga e alu. Soi whai ngumela i, asia, e leo kau mai i le mafuanga. Ai fo linga mai, o le atangia ngā o le uria, wa iei le nganga o le whane ne ma le mita. Asia, the list of those people who went up to the Mount Sinai, these two are mentioned. 2 times. Le onga ma mose, ma alonga, ma ko inga fikus fulo le ngu, a ka uma ye ma le uri. So can you imagine? Le fai e ma fa ngau o le fai au. Fai e ma fa ngau o le tai. You know, every time I read this, I fear for my own children. Because it's possible. It's possible. It's possible to having a father as a preacher and your children live in a demonic, satanic way of life. It's not impossible. It's possible. Which is something that we do not wish over our children. O lunga maua kalia tula fono fa kasi mako inga mala alfa taulanga sili ai lako marko lua le kele me fai va ai va venga va ai le asuaso le mamalu le tua va ai I mea uma na fai le tua I le no le tua sa ai lava malaulia ko lua. Maybe that could be the reason. Wa fa maululunga, you know, your experience and your value, your involvement, your functions in the church, maybe you are dependent in some ways, but in your eyes, when you're not there, nothing can be done. And because of that selfish, ambitious attitude, you think God needs you. You think, okay, because God used me so much, I can just reshuffle this system any way I want to. No, it's not like that. It's only God's way is the right way. They did not use God's fire. Ua pule la ua I le afi. Pule la ua le whainga le la whaitaulanga. Sa kaunga ko kasi ua o umala ua. And you know there's another thing there. I'm going to read you this. In verse 8, umalo fasio kiela uria fa mai o fetala mai ova ya arono fa pe mai aua e te inu le waina po le ava o oe lava po o watali pe auto wo to tonu o le fale fita fai. That tells us something. These two, maybe they were drunk. Te langona lava nga unga nga. Fai o ngā le tapua inga I le tua. Their reasoning was not functioning as normal. Why? Now they drink. E ingu ka, mea nga fai le tua ya alonga, aua te inu, I le waina po le pia. E wha sa. Asea, e le tonu ai ang whamasinonga. Ama natula la uria ko lua leo langa atua va ai faivolo la tama o langa atua va ai fainga tau langa ale nu o le tua a eo mai le faia tu sai man fainga kaunga ai possibility nga o nga asia le ai se fa taua le ai se fa mamafa le ai se toi matau I le tua va ai va venga le tua va ai le matau ti o le tua anga iai la vale anga le falonka ma le matau I le tua kupu ya so la fa na o le tua kupu fo ya so ngai. You can still play, you can still dance, you can still teach, you can still singing on the stage for God's church and living a life that only you and God knows. That are contrast in God's ways. Don't forget, it's a privilege we are given to be a worshiper of God.
Why I say that? Because when we are worshiper of God or not, whether we worship God or not, He doesn't need our worship. God will still be God. Whether you're a Christian or not Christian, God will still be God. And when we are given an opportunity to worship Him with humility, knowing that we are just recipients of His glory and the honor. Serve ai yelo tātou ali. O le whaile tua ia Arona. Aua ngai whaia le mea le nā. Aua ne inu le waina. O ngā ia maunga kari. Amai, o le tūla whono lea e whaavavau i o tō tupulanga amuli. Can you see? O le tūla whono e whaavavau. O le whaupasfulu mai, ina ia o tō whailonga ina mea pa ia, ma mea e le pa ia. Today, we don't know what is holy and what is not holy. That's why many Christians live in the way they do. Why? They don't know the difference. Ayeles koe ngā filosofia la kalakawe mai, o le kesi ango e kaunga pa ia mea uma. Okay, let's go with that. Pa ia mea uma, e le enka ngaka piksiringa soli kula fongo, ma mi o va le aso ngai, pe o kerisiano. Is that holy? E pa ia pe la vala lo whalonka, lo leuskai, lo lenga wai I le tua. And so as to make a distinction between the holy and the profane, and the clean. Ia loa le ese senga. Ka alo I le me ke ka alo ai. Don't play with the holy things of God. Awale o ngā, a sau osil taulanga. Awar fi os taulanga, ai le ose tu sa matapula a ale tua. Kasi los kaulanga. Lesi mea, avai ngā, ese ser kaimi ngā alu ai. We got the privilege of going to the Holy of Holies anytime, anywhere we want to. In this sacrificial system, in the old days, they don't just go there any time of the day. There's a assigned special time. And these guys did that. Le yo e tusa malefasino mai ale tua. Meang fe kala le tua I Saulo e ala Samuelu e. E loto le tua, I le ustai, ai le o le taulanga. E le le fai taulanga, ai le me siliak o le ustai. O le kako fai kaulanga la, e fai e tu se mel tato usta inga. Don't forget, what I'm just telling you is, O le vaai atu e tusai ma ngā solongo mea mawinga ko lua. E leo se meo whapema I ngā o ngāna uri ia. No, but what made God say? What made God warn Aaron and his sons? These two, they're still alive. Au ko ke hingu le wainga po le ava. Aisea, masalo le mea ngang kupula uri ia. Whawhenga le I loa, ele pule oila wafi e whai leo si ngā taulanga. Whawhenga le I loa, le kasi le whai kaulanga e kaunga anu. Whawhenga le I loa, o le kaimi le kaunga alua ia, le o le kaimi le kaunga alua. Whawhenga le I loa. O le ata leo le ai o se ava le tapua inga pa ia e whaia I le atua. O le ata leo le ai o se ava. You know, when many people are not fearing God because they do not know God. They only know half or 1/3 of God. They only know of the forgiving God. They only know of the loving God. They have no knowledge of the holy and the righteous God, the wrathful God, the angry God. And the Bible says God is angry every day. It's not our word. It's God's word. Hamai e toa sa mai le tua ie ami o leanga ia so uma. Christians need to be told that. And you know, and a pastor, see, we have so many people. More than 5 to me, it's too much. And no, this is the strategy some people does.
to bring people to Christ. Like I say, you don't have to be called to bring sheep. You don't have to be called either to bring goats. If you're a sheep, you remain a sheep. And you eat what the sheep eat. Today, the sheep want to wear goat's clothes, to persuade the goats. With the purpose and aim that when the goats come, we have the power to make them sheep. Never. Don't ever dream that. The goat will be a goat. Okay, let's have this hip-hop competition in youth. And after the hip-hop competition, the pastor will come and do the altar call. O mai e maskoi inga masilo makua e le lo mase me whakautanga angalanga o mai o tia loto o sili le au kalake lang whanga. O ngofere tono I, we bring coats, we need to remain coats to keep the coats. And we cannot act forever. We cannot pretend forever. One day that truth that has been planted in your heart will be revealed. And people will say, oh, I do not belong here. If you feel so comfortable with our church, then there's something is wrong in our church. Maybe ele fa maongi fai launga kako loku kako launga. Awa mafana lau nofo. Wa avape ele kuia lava lo finangalo ele luia lava lo onsai ele fa matanga ina ele fa lia lava lo langa leanga ngai ke olai ingila unga ka koloku. There's something big wrong in this church. Ele me ke le ale fa le ton pa fa pe uma ngai ya lau fa mane ne mai te fa mane ne atu e au ngoa ma lo tepa ele fa ata po ai ngai ka wei lau vai fa ata le upu ale tua. They always try to add new things. That's the problem today. The Philocus, the priests, for your knowledge, the context of the New Testament, each and every Christian is priest. In the Old Testament, e iai o fai maus taulanga paunga kanga kai o le mamalo le tua aso ngai so skerisiano o tatou o fai taulanga ale mea o tupu aso ngai fai ngā loku the fai taulangas or the leaders of the church they are not satisfied with what is given. They add more things and more things and more things so that the church can be attractive. You know, I'm sick and tired, especially in youth rallies. People, those who are leaders, they are tended to bring big names, the stars of this world. Because some of our brothers are stars in this world. They're good at what they're doing, maybe sports or education or acting. Like when we bring them, people will be flooded into the church, will be persuaded to become Christians. That's wrong. Let me tell you what's happening there. You're dishonoring God's name. What is wrong with Jesus' name? Why is the rock? Why always bring the rock? Why always bring the big names, the stars, sports stars, actors and all? What is wrong with our star, the main star? Christ. What's wrong with this name? There's no name above this name. And why bring names under this name? And not bring only the name that is above all names. It's not like that. Kasi lava le ngoe e tosi na ai ma moe le tua o ngau le suafa o le leo ma moe sili. O le nga sau ma vea ma kamai ma moe le tua ma fasio tia. Ina ia mawata ua. Simple truth. Simple truth. Wa mata na fa ngalo ngalo ina ile ngalu lue le tua. People always try new things things that are not in the word of God. That's what happened with these guys. O le mamoe, o laua iai, o le taulanga laua, o mea manongi laua iai. Ai o aku o si taulanga, ke le me ko lua, ai laku o kanga kai malanga afi.
That's what happened. That's what happened. Olea, mu ile afina au mai le tu. And you know, there's another line that I want to stress here. Their sacrificing and their acts of worship was done before God. And you know, their killing was also before God. Na manuia, ile silafanga le tua, na fasia matauia, le ona inga o le tua, iluma o le tua. Always try new things. Wale lava le taulanga na whai le tua lo nao. O se mea na whaatonu mai le tua e whai atu i ate ia. Ko nga se la silfia le tua nga kaos kaulang nga iloa mai ala na fina ngalo kala iki. La silfia le tua or our father is a leader. Our father is a priest. Our father is a pastor. Why don't just do things the way we want to? I'm sure that God will be receptive of that. No, not everything that seems right is God's will. If it's not God's will, don't ever think of doing it. So how can we apply that to church today? Se whainga whaile la aunga, o iske me uma pe before la aunga mai, ia tato fifile mu. Tato whalongolongo po le a se upu mai le atua. That's evil. That's dishonoring God. That's violating God's plan of His special revelation. We have the Bible. We don't need prophets to tell us lies today. Or they just come and quote the Bible. Why don't just open the Bible and read instead of go, blah, go loko mai memorize the psalm and it says, fetalai mai ele tua. Yes, fetalai mai ele tua. It's in my Bible. I don't need you. Why? What's going on? People always want to add. E mga o level tangata ia, e whaupopok masianga mea. E le fina, e le mga o le tua ni au whaupoponga. E mana o le tua, e le ustai. O le ova uskai, e leo se uskai. Usikai. The exactness of obedience. Whatever the order is, that's what we need to obey. They are not satisfying with just singing and praying. They invented laughing in the spirit, speaking in tongues. On the day of Pentecost, the fire fall on me. Were you there? You were not there. And there was no fire falling. No fire. There was no fire falling. It was the Spirit in a form of fire. No fire. You know that fire you always pray? I heard some guys speak names, pray, may your fire fall. Thank God He's not answering your prayer. If God answers your prayer, you're done. Finished long time ago. Don't do that. There's the dangers of trying to go over God's word. O fsila vlok fsila uia. Nga se mea ngai ko inga fai mai asola. A koe fai kula mea ko inga fai asola mai. O mea fau ale ai. O se ngai fai e fau. E fau se. Ele kaukala John Wesley nganga ese. You tell me. Ele aka ese whatever they call that aka. Aka pa ia o aka lang pa ia o. Ele fa penga George Whitefield. No. Lengi perfetanga. No one of them wishing to be a prophet. No one claimed to be an apostle. Why today? I say ame okupunga me asonge. Easy. Faingo fior kala. Le usitai le upu ale tua. Por fe mai le mka pula vanga fele aunga. O le untrained, uneducated. Le aise a hoina. Se le malama. Mea nganga se mera uriang fai sea. A konga sa malama au se pe umanga onga. Pe uma o femikai. Pe uma o fa maulunga. You cannot do God's word. Pe a mimika. Pe fa maulunga. Pe fa sa useli. Pe a ma o fai la upu. Ai lo upu le tu. Mea la fa pe. A fe me kale tu mai sa la fe mai tu spaia a o la u fatananga.
You know who say that? Satan. And Satan have no authority. Ili lotu ale tu. Who cares? O ye ke la whakanganga malau whaasanga. No one. O le whatananga mal whaasanga le atua. Le whatananga mal whaasanga e alu ai tātou. They have the Bible and they still have prophecies and all these things. We always want to add. We always want to add. Meronga lua, ele suia ele atua. Lana polo inga. It doesn't matter how change this world. Meronga la whai mai, e sui. E mawai atu le langi ma le lau langi. Not an iota. One time we're going to have a New Testament trick. You know the iota? That's not the I. It's right, the I, but it's called iota subscript. O ka mai kongi nga, koi ke ki ale lo e ku la lo le a ma le e ma le I ma le o. Mea ka le iota subscript. E le lo. A mai kala Yesu e mawai atu le langi ma le la lo langi. A le ais ka mai mea o lana upu. A oi tātou te suia le upu ale tu. Oi tātou te suia. God cannot compromise his order. And after putting fire in them, placed incense on it, and offered strange fire before the Lord. And listen to this, which he had not commanded them. Wa faile mea e lei whaatonu ina mai e le tua. O le tātou whai e whai e tusa i ma le whaatonu mai e le tua. E mwhai no mana naia, uma lavani me whai e se kalesia. Wa le lei mātua toa le vaai al tangata, vivei mai tātou e tangata. Vavenga fula al tātou account, vavenga fula al tātou ingu mela, vavenga kele mea tātou te iloa. Ai ale tusa i ma le whaasino mai e le tua. It's all hopeless, meaningless. Nei ma se winga. Te minei, o whaile lotu ma victim o tangata leo si tae le upua le tu. Tangata le kuipule la, no knowledge of God, no training, no understanding. And the result, safai ma moe le tu. If that was the way we brought people to church, we will have to remain that way in order to keep them in the church. If people come to church because of some things worldly that we did, then we have to keep it worldly to hold them in the church. Or kala lava lea, e whai lo kawanga hip hop nga ia sola ilumor fale ma lor kala le. O ta vita kiki ake fua ele. Ele iloku ka vika. David was not a part of the church. And that's not his habitual practice. It's only happened once. First thing, that was a unique occasion. Second, he was not a Christian. He was not a part of the church. He's a man of God, of course. Global church, universal church, he's a body of Christ. But he's not a part of this ecclesia leng whangaula su Pentecosto. We have a manual to follow. Lenga follow ia ulu ai lotu mal Pentecosto. O loko lau aposkolo ho o mai tātou tein. E iai siva whaaleanga, e iai fo siva lala. We have a spiritual music, and there's also demonic music. We have a spiritual, godly way of worship. There's also demonic way of worship. And some churches, you almost can't tell the difference. You almost can't tell the difference. E whai o lo le langonga o se mea, au le mau nganganga ese, au le mau ko le nginga, e whai, what's the point of having gyms? You come here, you run here and there. Fia ka ele, there's a shower at home. Ai longa nga fulua ngu ko ngave whiau, ai sau pipisi aku vai, ka wawale. We always want to add things. We always want to add more things to the Word of God. And that's our result.
You must have some filter. Tau lava o ngai se me e fua ngai. Olea, his word for my, which he had not commanded them. Ma naia mea uma le vai fia tangata uma al fasili. O se mea leo whaatonu mai whai. Always ask that question. O so whaia o ele ula vale, se se a kongo whai o kōrua re se asu. Mea ngai le, tātou ele intai tō lua, whai kai kōrua. Lipo, mea ngai se au me skeme la nganga oi. Kei loa, ola se au kongo, o koe ngof, ola se le whakau ila au kongo whai. Whai me kala a kakara resi, that's evil. Whapea, sorry, sa o lei sorry. Ola se evil, don't ask me what I was about to do. Whapea, sorry, ola. Whai mai le mawhau whau wha sa moa whunga le pe ula vale koe poko leanga. Ai le tusa mai fina ngalo le tu. Always ask that question. E tusa mai fina ngalo le tu. Tusa mai fina ngalo le tu. Whamai ili maka pua iwa lua whalen whai tauina. Whamai o nā luane ai lea o le afi mai lunga o Yehova masusunu ai le taulanga mui lunga o le whata whai taulanga. I want you to notice this a toa mangao. Ua iloa ele nu uma o nā lato alalanga ai lea ma whaapa ufa o. O le mea ngai tupu i le tangata whai taulanga. I le taulanga e whai e tusa ai ma le whinangalo o le atua. O lea, o lo i lo le mamalu o le atua, ma e wha mau o lalo i lumo o le atua. So se whaita, so se kangaka, so se tangata tapua i lava, any worshipper must be a humble worshipper. Why? Because worship means lower yourselves, admiring the object of your worship. Yielding your everything to him, thinking of him highly, exalting him, magnifying him. A Christian are the most humble men in this world. Third and last is this. Do not ignore the next generation. Wa fai tātou, o le tātou avenga lea, o tātou whanau. This is our burden, and we keep casting this burden to God to take care of our children. I'm going to read verse 2 as well because there's something there. And fire came out from the presence of the Lord and consumed them, and they died before the Lord. Your obedience to the Lord, your reward is coming from the Lord. And verse 3, then Moses said to Aaron, keep in mind, keep this in context. Moses is Aaron's brother. These two brothers died, are Moses' nephews. And if I put myself there, I would be so tempted to discard. I'd be so tempted to twist or fabricate God's message. Why? I love the children, my nephews, my nieces. And God gave me 3 of them. But I love, any parent will die for their children. Sadly, this story here, the children die. And I love the last part of that verse 3. It says, so Aaron therefore kept silent. That tells something. That tells us something. The whole time, these 2 boys were witnessing what their father was doing without any word from their father. Where was he when this sacrifice was made? Where was he when these 2 came, when supposed to be one? Where was he when these 2 took wine or beer, if that was the case? Where was he when it was not the right time to offer sacrifice? That's why he was silent. Why? He didn't do what he's supposed to do. Church, we fathers, we parents, we have responsibility for the next generation. See how evil, how bad, how dishonoring God this new generation does. But in fact, so we only have 1 generation away from being bacon again. That is what can happen to the church.
If I whenga vod ngā mea, we do what we ought to do. Every time I open my mouth in our house, I know that there's a spirit of rejection and denial there. But I'm not going to stop. Because I trust God. I trust God. He loves us and He loves our children. He loves us. And He wants the best for us. And we love our children and we want the best for our children. And yes, that is the best for our children. Olea, tell them the Word of God. Tell them the Word of God. Fai iai le upu a le tua. Fai o tātou maus taulanga. Fai e o tātou mawhai taulanga. Fai o tātou matangata tapuai o le tua. E le pule tātou le whainga o tātou tapuai. O le tapua inga ino sia i le vaai le tua, le tapua inga e whai, e le tusa ai malana whaasino mai. A kakapua i le tua, let's do it according to His Word. Let's do it in spirit and in truth. That's the only kaulanga e whinangalo ai le tua. Paula vangar kaulanga e vi I ai le tua. Let's continue to serve our God. How? According to His Word. And we're not going to leave our children behind. We're going to attract them together with us. We're going to show them what we learn. We're going to tell them what we fear so they can fear. We're going to teach them God. May God bless your soul as you hear His Word. Yolo mātou atua mātou whaftai mavi ia o hele li. Whaftai lo whamanatu mai. You know, we know that familiarity can be an enemy to our learning and to our proper obedience to your word. But we thank you, though this portion of your word, we hear it every now and then, but we thank you for it contains the truth that we ought to learn. That it contains the truth that we ought to be reminded of, O Lord. Mato vi ia mawhaftaia oe le tua tu samaro whamana tumai. Mato te tatalo ia te oe se whapenao na efesosoani mai. Angalelei mai oe la mato savalinga. Ia maua vanoa mato te aoa o ina ia o fionga. Ia maua vanoa mato te aoa o tua ia o fionga. Ele ngata ilo tino keriso. Au nare mato whanau na e au mai mato te tausilo mato ori. Mato iloa le se na whai. Ele whanau a rona le ie. Na maala mato te talo vauia tau fia lave ina I mato. Mai le whaia o le nā lava se ia sonei. Ta mā ia ui ngāra mato tapo inga ia te oe. E ala le lo whaatasi mai. O ani mea o mato so na whaia le tusa. Ma lau whaasino mai ta mā wha mole mole. Wha mā ngalo mai I mato. O a ni mea o mato le whaia. Sa te tau no mato whai. Wha mā ngalo mai I mato. Ta mā ngalelei mai oe. Mātou te whia tapua I a te oe se tapua inga e te talia ma vi I a ilo suafa. Mea la ta maanga le lei mai. O I mātou o whai matai tai o lau lotu. Ia launga te sea I mātou le loa ma le poto e tonu. Le malama lama e te tau. Mātou te loto te tele ai e ao ao ma whaai loa atu lo fina ngalo lo mātou o li. Mātou te talo mo mātou uso kerisiano I so se whale lotu. E wha penao no mātou te tū whaatasi ma loto te tele. E wha ali ali tau lava o oe Yesu. Tau lava o oe le ala I le tamā. Tau lava o oe le tau nuunga o tapua inga. Ina ia tele sovi inga, manuia I mātou o tangata tapua I le atua. O I se tasi, o atu ai le nei sa vali. Nei po se teimi le lumanai, tamaya lango te sia I mātou uma, le loto mawalalo malea o inga. Mātou te whaia I atu solo whaasino mai. E vi ia oe, I mea uma o mātou whaia I le nei aso ono Yesu. Amen. I lift my hands to the coming King, to the great I am, to you I sing, for you're the one who reigns within my heart. I lift my hands to the coming King, to the great
Time